Amen. Tugeze umwanya mwiza, wakati mwingine mzuri, tugeze umwanya mwiza wo gutekereza twese, wa kufikiria kila yote, kuba twageze ahangaha, kwa kuwa tumewasili hapa. Tuanze kushimira Imana n'Umwami wacu Yesu Kristo. Kwanza tunamshukuru Mungu na Baba wetu Yesu Kristo ambao ametuwezesha sisi vile tulivyo na kufika salama. Tunasema Bwana asifiwe. Ubundi turi mu bihe bigoye bikomeye, wakati mwingine tuna nyakati sio rahisi kwetu, imenenea mioyo kwa taifa letu na kabila letu. Tunaendelea kutoa pole sana kwa familia ambazo zinakosa watu vile. Bwana asifiwe. Abantu bose no kwihanganira kugira ngo tubashishije twebwe twese takuja kuimarika nyinyi wote, kandi kugira ngo tubashe gutegereza twebwe twese kuko tuzimana neza gutaha ubuzima. Na tunaomba kila mtu asikize kilichomleta. Cyumweru ni kinini, wiki ni ndefu, kurya umuntu kuryama akaramukaho ni ikintu kinini cyane, na hata kulala na kuamka ni kitu kubwa, ariko kuba watusa amahoro, lakini kuwa wewe uko salama, Imana yacu ntihabishobora. Tunasema Bwana asifiwe. Urumbo yego mwese turabiyegeje babashimishije ahangaha. Leo tunawakaribisha kwa ujumla abavuye hirya no hino, walitoka pande zote za ulimwengu, abavuye za Kasarani, walitoka sehemu za Kasarani, abavuye no za Mumbi, walitoka sehemu za Mumbi, Pimagaze ureba hapa wavuye, kila mahali umetoka. Turabiyegeje ngo Imana y'ijuru tunakukaribisha na Mungu akubariki. Leo tutaragisha twabasha kuvuga mbele ya kuongea chochote, tuanze tukingura muterano y'uno munsi. Wacha tukifungua ibada yetu tulisange hamwe, ili kila mtu ajihisi. Ni mu Migani, ni katika Methali. Habona mbere batufashe ni Migani 28, Methali 28 na mstari wa kwanza. Hapo ni batufasha vuba. Methali 28 na mstari wa kwanza. 28 mrongo wa mbere. Yes. 28 verse 1. Bibiliya iravuze ngo umunyabyaha ahunga aritaho umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba bw'itare. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuanze kushukuru Imana n'Umwami wacu Yesu Kristo. Nasema tunaendelea kushukuru Mungu kwa abashije kutubasha twebwe twese, ambao ametuwezesha sisi wote, abashama revive, mashirika wa kanisa, abatoya ku bakuru, wadogo na wakubwa, ambao nimegere n'Imana y'ijuru bambere kubisha. Tunasema mkaribie na Mungu awabariki. Murabizi kuko biba bigoye, wajua mambo si rahisi, no mu bihe tugozemo ni ibihe bigoye, nyakati tunazo ni ngumu kwetu, ariko kuri ibyo byose, lakini pamoja na hayo Imana izitubasha kandi Imana ikatwihanganisha. Mungu anatuwezesha na kutuimarisha. Mbere ya byose tubaje gushinga bamaze kuramya no guhimbaza. Tunawashukuru waliotoka kusifu na kuabudu. Tunataka Imana y'ijuru bambere mushimishe. Tunasema Mungu awabariki sana. Mwakoze igikorwa cyiza, amefanya kazi ya Mungu. Tuanze duhure n'ubuntu bw'Imana. Iyo utukufu wa Mungu. Duhure n'imigisha y'Imana. Na baraka za Mungu. Kuruko tunataka Imana y'ijuru bambere. Tunasema Mungu awabariki. Kuruko dushimiye itorero ryose. Tunashukuru kanisa lote. Kubumwe. Pamoja. Tunataka ngo mwege n'Imana y'ijuru bambere. Tunasema kila mtu akaribia na Mungu awabariki. Mbere twari tuzi kuko twabasha guhagarara ahangaha. Hatukujua tunaweza kusimama hapa, ariko Imana yatubashije turabona, lakini kwa uwezo wa Mungu tumesimama. Tunataka Imana y'ijuru ihabwe icyubahiro. Tunasema kwa hayo pia Bwana asifiwe. Umuteguro wacu sio kwa dawa petu, akari ibintu twigeze dupangira, hatukupanga mambo haya, akaba umuteguro w'Imana, lakini mpango wa Mungu akaba yabonye kuko tugomba guhagarara mu Imana. Yeye ametuandalia nafasi hii. Ihabwe icyubahiro. Tunasema Bwana asifiwe sana. Ubundi turi kumwe n'abayobozi bacu, abashumba bacu, wachungaji wetu wa kanisa. Ntacyo twabasha gukora tutari kumwe namwe. Bila nyinyi hatuwezi fanya chochote. Tusabye uko bwije n'uko bukeye. Kila siku turi kumwe na revera wacu, tuna kasisi, turi kumwe na pastori wacu, na mchungaji pastor. Turabiyegereje mu cyicaro cyanyu. Tunawakaribisha kwa heshima zenu. Turabiyegereje cyane. Tunasema mkaribie. Umwegere n'Imana y'ijuru bambere mu Yesu na Mungu awabariki. Ubundi kugira ngo tubashe guhagarara ahangaha, ili tuisimame hapa kwa ajili ya uongozi wa kanisa. Wametukabidhi nafasi hii. Nasema kwa hilo pia Mungu awabariki. Tuna mnenaji wa leo. Tunakaribisha ndugu.
umutima kile Mungu aliyekuweka icyo moyoni waje kuganira rino torero utakuja kulisha basi urugo kundi hili. rwegereje n'Imana yo mu ijuru. Kwa heshima yako tunakukaribisha. Nanone turi kumwe n'abasaza bacu baraha, Tuna wazee wetu iyo turi kumwe nabo tuba tuberewe, tukiwaona tunajihisi kuko sawa. abajyanama beza, Washauri ni wema abantu iyo bicaye hagati dusa n'ababerewe mu wakikaa kanisa, hapa kanisa ni na abajyanama b'itorero, ni washauri wa kuko kanisa, ababyeyi bacu wazazi wetu turabiyegereje cyane muri Imana yo mu ijuru. tunawakaribisha Ibambere na umugisha. Mungu awabariki. Nanone turi kumwe n'ababyeyi bacu, Wazazi pia bazadukorera byinshi wanafanya mengi ntabwo twabasha kugeraho, tuweze kufika mahali bila wao. itorero ni umukingi wacu, dufite ababyeyi bacu, Ni nguzo kubwa ya kwetu urumva kwa turavuga ngo kanisa. nimwegere Tunawakaribisha pia. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. Mungu awabariki. Nanone turi kumwe abagore b'abapasitori Pia tuna wamama pastors, n'abagore b'abayobozi, ni viongozi pia. Kwa heshima zenu turabiyegereje muri Imana yo mu ijuru tunawakaribisha ibambere na umugisha. Mungu awabariki. Tujye n'amadepartema y'itorero Kuna ngazi zote za kanisa atandukanye, tofauti. ubwo nabo turabiyegereje muri Imana yo mu ijuru Tunawakaribisha kila ni kiongozi wa kanisa. Mungu akina awabariki. mama no baraha, Akina mama idara turabiyegereje cyane. tunasema mkaribie. Turi kumwe n'urubyiruko Wanalika turabiyegereje cyane. Nasema mkaribie. Mwegere Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. na Mungu awabariki. Turi kumwe nanone n'ababyeyi Wa mama bakiri batoya, hawa ni wadogo, nabo turabiyegereje cyane. tunasema pia Muri Imana yo mkaribie mu ijuru na ibambere Mungu umugisha. awabariki. Nanone turi kumwe na abatoya, Watoto wa Sunday school nabo twateranye nabo, wako hapa pia, nabo turabiyegereje cyane. pia tunawakaribisha Mwegere Imana yo mu ijuru na Mungu awabariki sana. umugisha. Haleluya. Nanone turi kumwe na Evan Passenger, Even Passenger Square namwe turabiyegereje cyane. tunasema mkaribie pia, Mukorera ibintu byiza, tunafanya kazi kubwa tena njema mukaduteza imbere muri byose, kwa kila kuko jambo. mumwegere n'Imana yo mu ijuru Tunasema mkaribie na Mungu awabariki. umugisha. Turi kumwe n'urubyiruko nanone, Na wanalika wengine si wanakwaya, abakobwa n'abatoya, wasichana na wavulana, abasore n'inkumi, hao wote namwe turabiyegereje cyane. tunawakaribisha. Mwegere n'Imana yo mu ijuru Mjihisi na Mungu awabariki. ibambere umugisha. Haleluya. Twateranye nanone n'abavuye mu cyaro bamaze, Wale ni wenyeji walikuwa kazini siku nyingi, namwe turabiyegereje cyane. wale wote walikuwa kazini, Byinshi bidaterana, wale wamekaa huko na wenye wamekuja karibu, tunawaona mbele zetu. namwe mwegere n'Imana yo mu ijuru. Tunasema mjihisi na Mungu awabariki. Nanone turi kumwe na DJ, Tuna DJ na mpiga turi keyboard, kumwe n'umucuranzi, piga keyboard hariya bose batwara ibintu neza. Turabwiyegereje namwe n'Imana yo mu ijuru ikumve. tunawakaribisha na Mungu awabariki. Nanone turi kumwe na Nyokorari Ah, na Ebeneza, Ebeneza pia ni saidi hii. turi kumwe na Ebeneza, Ebeneza pia namwe turabwiyegereje cyane. tunawakaribisha, N'Imana yo mu ijuru tunasema Mungu awabariki sana. umugisha. Yeah. Nanone turi kumwe n'abashyitsi, Tuna wageni pia kumwe n'abashyitsi batumye duterera nabo, ambao pia wametembezwa na kuja hapa kwetu, batekereje kuko bagomba kuza hano. walifikiria kuja kutusalimu. Namwe turabiyegereje inshuti zacu, Wageni wetu tunawakaribisha mwadutekereje kwa kuwa wamefikiria kuja mukaba mwageze hano. na wamepiga hatua kufika hapa. Imana yo mu ijuru ibambere Tunasema umugisha. Mungu awabariki. Nanone turi kumwe na abageni hariya hepfo, ko turabona nabo baje. Tuna wenyeji wetu nani wamefunga harusi hivi karibu, Namwe turabiyegereje cyane, tunawakaribisha Goma mpya, turabona hariya hepfo. wamekaa hapa nyuma. Mwegere n'Imana yo mu ijuru Tunasema mkaribie na Mungu ibambere awabariki. umugisha mwinshi. Yes. Nanone murabizi kuko tugira umuhango wacu, Tuna desturi ya kanisa yetu ya kanisa Shamari Bari. iyo dufite umushyitsi umwe cyangwa babiri, Kama tuna wageni takribani moja ama tuba wawili, hasi mgeni anainuka na sisi kugira ngo tunainuka twese tubashe kwiyegerezanya. ili tukaribishane sisi Muri wote. ubwo turavuze ngo watubwira Wacha tuone wageni walio hapa wainuke, abantu ni wengi. hasi Wageni wainuke, tupige makofi wengine. bahaguruke Halafu wenyeji pia tuinuke sisi wote. abantu bose nibahaguruke kugira ngo tubashe kwiyegerezanya abashyitsi bacu batugane uno munsi. Kanisa lote tuinuke. Ngari kumwe na madamu wiwe, Roho wamekuja na mwingine. nawe turabwiyegereje nyuma. Pia tunawakaribisha kwa heshima zenu. Kumbe umugisha. Mjihisi na Mungu awabariki. Wamesema wainuke wote. Basabye ko abantu bose babasha guhaguruka. Kanisa lote wageni, Umuntu wese wenyeji. utarwaye agomba guhaguruka kugira ngo twese tubashe kwiyegerezanya. Kama
murabizi ko tuzatubara Kwa hiyo vile tunahesabu tuvuga ngo 1 2 3 hesabu kwa kina Fred wasema 1 2 3 hanyuma tukamenya ko tuzatubigera nasema turabakunda turabishimiye turabagendesha bari kwa boshe 1 2 3 turabakunda turabishimiye turabagendesha bari kwa 1 2 3 Barikiwe sana. murakoze cyane Imana yo mu ijuru bambere Asante Mungu awabariki sana. nta muntu tutiyegereje hano Hakuna kandi asiyekaribishwa. yoba arahangana aho turakwiyegereje ngo yegere Imana yo mu ijuru Yule ambao tunafikia kuongea jina lake tunasema kandi jinsi twese Mungu dushire awabariki. bizane Kila mtu ajihisi kandi Imana y'umuntu ayikoreshe kuko bikwiriye tutumie karama yake vile kuko ahangaha ambavyo. niho kwishimira Hapa ni mahali pa ahangaha kufurahi niho kunezererwa twebwe twese na kustarehe. kuri ubwo twasomye hano mu migani Soma katika kitabu cha Methali. turavuga hano amagambo makeya kugira ngo twirukanke Tutaongea machache tukiharakisha ibada kugira ngo tubamuse kuko tubona amasaha agiye sababu ya muda. bavuze ngo umunyabyaha azayirukanwa nta kimwirukana Alisema uovu ukimbia pasipofuatiwa na mtu, ariko umukiranutsi lakini mwenye haki ni umuntu uba ufite ubushobozi bwose huwa jasiri imbaraga zose na nguvu zote, ubushobozi bwose uwezo wote. ngo umukiranutsi ntabwo agira ubwoba Hana uoga ngo wowote, bameze nka kwa kundi kw'intare ana ujasiri kama wa simba. muzi kuko umukiranutsi Kwa hiyo mwenye haki nta bwoba agira hauna woga, ngo bameze nka kwa kundi kw'intare ana ujasiri kama na simba. kuko uba ufite ibidahangarwa bari mu mutima wawe Ana ujasiri moyoni, kuko iyo ugenda ntabwo uba ufite ukitembea icyo ukora hauogopi cyose chochote, ntabwo uba ufite na jambo lako lote ngo bameze hauogopi. nka kwa kundi kw'intare Ana ujasiri kama urabizi simba. intare n'ishyamba Kujua simba aho iciye hose ni mnyama wa inyamaswa porini, zose zaziyubaha mahali apitapo porini kila nyama kuko ufite zinaogopa ubudahangarwa sababu ana ujasiri. Bwana asifiwe Amen. Bwana asifiwe Haleluya. kuko hari ibintu biza bimuranga Mambo ambayo yanadhihirisha mwenye haki. ngo icya kabiri agira ukuri kwihariye Mwenye haki ana uhaki wa kipekee ama ukweli wa kipekee, ngo agira ukuri kwihariye ana ukweli wa kipekee. Mwenye haki umukiranutsi agira ukuri kuza kwihariye mu mutima wiwe ana ukweli wa kipekee. ibisaza kuga byose Mambo unenayo yote aba ari ukuri kwihariye ni uhaki wa kipekee. abantu b'ubu ngubu murabizi kuko Unajua watu wa sasa basigaye bashakashaka ibintu byinshi wanatafuta mambo bakavuga mengi ibintu byinshi na kuongea ariko mambo ntibashire mengi, mu kuri kwihariye lakini hawaweki uhaki wa ariko kipekee. yavuze ngo agira ukuri ngo kwihariye Lakini Biblia inasema mwenye haki ana uhaki wa kipekee. cyo gishaka kiba kimuranga Ni jambo la pili. bya gatatu ngo yumva ibyo abandi batazabumva Jambo la tatu, anasikia tofauti na wengine, bazayumva ibyo abandi bantu kusikia yale ambao wengine abantu hawajasikia. b'ubu basigaye bumva ibintu byinshi Hizi watu wa sasa bagakora wanawasikia ibintu mambo byinshi mengi bitandukanye na wanatenda mengi tofauti na ariko wengine, ntabwo ngo ibyo azayumva umukiranutsi lakini Mkristo husikia tofauti na wengine. Bwana asifiwe sana. Hicho ni Hilo ni jambo la tatu. Yeye husikia yale ambao wengine hawasikii. Sasa watu wanasikia mambo tofauti, abantu bumva ibintu byinshi bitandukanye mambo tofauti, lakini mwenye haki anasikia yale ambao wengine hawasikii, sababu lengo lake sio kama wengine. Wale ambao wanasikia yale mambo ambao wengine wanasikia, yeye si vile anasikia. Anasikia mambo kutoka mbinguni, anasikia yeye husikia mambo kutoka mbinguni, anasikia sauti kutoka mbinguni. Kwa maana Biblia imesema anasikia tofauti na wengine. Lakini mwenye dhambi, mwenye mwovu, kukimbia bila
kufuatiwa na mtu. Mumutima we urubanza. Kuna hukumu wa moyoni wa kila mtu. Iyo wicaye ari ikintu kiza kikurega mu mutima wawe. Kuna dhamiri ambazo zinakushtaki moyoni. Kubera icyaha kitakimutu agahunga abandi. Sababu ya dhambi mtu anaogopa wengine. Kituma uhunga. Mwenye dhambi jambo linalofanya zikaribia wengine. Bwana sifiwe. Roho mtima wao wicara kugira kama wewe ni mwenye dhambi katika moyo wako una mambo mengi yanakushtaki. Katika mahali ambapo kuna wako dhambi zinakushtaki. Wazamuka kumusozi. Ukipanda mlimani. Ukarewa na tabia kwa hiyo mtima wao. Dhambi zinakushtaki. Kikiwa kimo mtima w'umuntu. Kile kinachokuwa pia kinamshtaki kila siku. Pia imesema mwenye haki yasiri kama wasifa. Lakini mwenye dhambi hukimbia bila asiyefuatiwa na mtu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Nisho gituma hano. Maana hapa iyo bagutoye guhagarara hanga haba hano cyane. Ukiteuliwa kusimama hapa, uko hanga habari amavuta yihariye. Hapa pana upako wa kibinafsi. Ntabwo guhagarara hanga. Mwenye dhambi hawezi kusimama. Kuko ijambo rya mbere umuntu azagira ibitazavuga. Jambo la kwanza kuna yale mtazavuga. Yale ambayo unaweza kuongea. Wanakutazama ndani ya mambo unayoongea. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Tamuna zauzwagarara hanga. Mwenye dhambi hafai kusimama. Kuko bafite ibintu cyane. Sababu anamshtaka moyoni. Kuko mu mutima wao wewe kama ni mwenye dhambi unamshtaka moyoni. Furaha yako inaweza kuzuia wewe kufurahi. Bwana sifiwe. Amen. Waliko mukiranisiwe. Lakini mwenye haki munyakuri huwa mwenye kweli. Kukitaza kwa zote. Na mambo yake yote ni kweli. Ahanga muri shamba revival. Katika kanisa hili kokirana. Tukiwa wenye haki. Kokirana. Tukiwa wenye haki. Na kuongea ukweli. Hata kama tunaweza chukua jambo moja na tunakuwa wenye haki, sababu mambo mengi yanaweza kugeuka. Mambo mengi yanaweza kugeuka katika kanisa hili. Kusumbuana inaweza sababu wewe kama una ukweli moyoni. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Kuko ibintu byose bizabikorohera. Mambo yote yanaweza kuwa rahisi kwako. Utafika hanga yatina ngo uriya nawe bazarongo. Mtu akikaa hapa anasema anaongea mengi. Wagira kugira kucyangu kungu. Akifanya haraka pia wanaongea. Lakini walisema mwenye haki mambo yote yenda sawa sawa. Kila jambo ni kuvumiliana na kuwezeshwa. Bwana sifiwe. Amen. Jambo jimana libana namu. Oh haleluya. 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 Amen. Amen. Kuko twese tufatikanye twese turamutibaza Imana kuko niwo mwanya mwiza tugezemo. Ari turatanga n'abashimwe Imana yakoreye ikibazo cyose. Kuko abantu bose bahaguruka hasi kugira ngo watu wainuke. Tutekereza hamwe twese amashimwe y'Imana n'izina yadukoreye. Ili tuyatambue yale Mungu aliyotutendea kwa wiki yote. Kama tuyobora mu buryo bwo kugabana twese tubashe kufatikanya twishimira izina ry'Imana ku munsi wose. Tupate kuambatana kwa nyimbo hiyo sisi wote. Warushumba kaunani harakiye kimunanira hakiri